Šalom! Hem dobrodošlo henjanko vjerafta Izrael. Jevrejsko fraza se označini volino Izrael. Na dinamen da kačovea menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vlesoto lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut kova nalazini peki Izrael. Iako sao predavanja si kazeki englesko čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltuminđe kala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zaprati neam, ko Facebookem, ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene de vles rolafi kova čitinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. I si jek unikatnost kad radinipe o to Mesija o Ješua. Nika se o to anđelja u devel nikad napenđate slavina olen. Nego, kad radinipe o to Mesija Ješua, kovaj večno čavoje de vlesoro, kovana ne anđeo saramenšajte mislina, jer sao anđelja stvori me, nikad nahinele vreme kad o Mesija napostojinđa. I prošlo kurko di kljam ko proučavanje, a di ja izjelo to psalam 97 ko te penela, neka sa o anđelja de vlesere slavine nole. A kana ko akava amaro proučavanje jevrejenđe olil, di kaja da o Mesija valjanite ovel slavime, vačeri o to lesoro božanstvo. Amen počinđam prošlo kurkote proučina olil jevrejenđe. I okovasoj glavno želja episco se o to kavalil, a davaj amente džana kojo Mesija i so ovčerđa. A kana opisco, koje kvašo to kavašero, vačeri o to božanstvo mesijasro. Vačerijanđe da ov je korobihan do to devel i koja dava sa o anđelja i na samo o anđelja, nego sa o manuša valjani te obožavinen ole. I kal ti Biblija, ka nastavina kava proučavanje, te razumina više hem više, so ti činipe i osoba he modelo mesijasro. Ko prvo šerohenjam jevrejenđe olil, diken mancar kaja čiljam prošlo kurko, a davaj ano ov toto stih, penela a džahar. Bačer doamđe, duj situacije i amena dala situacije uporedinaja. Ano ov toto stih penela, to jest koje tato stih penela, ka se o to anđelja, vačeri o to dla anđelja, okova, ko vačer džalenč, olen čerđa duhovja penela, i ov penela ple službenici čerđa to ven plamen jagakor. Dikaja, da ov čerđa anđeljen to ven barvalja, duhovja ja duhovna bića, hem to ven plamen jagakor. So dva večeramđe, pa dva večeramđe, da oni manifestacija da vlese oti slava, ke dikea anđeo, mena dikium, dijekete džanav, ali penela i Biblija nekada amen šaji tava džio kontakte anđelencar i te napenđaralen jer on kao ven ani zemaljsko manifestacija. Ali ako bi dikavnle ano nebesko biće sarodevel so stvorin džalen, on je dala instrumentija kola ka čerente dikaj slave da vlesiri. A so se, a da se suelengi priroda sarodevel čerđalen, a pa na jekvarka dika sar čerđalen, čerđa ple anđeljen, sar barvaljahem, sar plamene jagakor. Ov toto stih. A je čave, a ka naznači uporedin. Penela iako o anđelj, on posuperiorna mendar. I on objavinena je da vlesi slava, ali on samo i slava reflektuje, ne naći razlika. A o Mesija i Ješua, ov anapeste sadržini i čeri, na reflektuini, ov emituinla i slave de vlesri, jel ova dija isto substanca, jer o anđelja na nebožanska, oni nebeska bića, ali on na nebožanska, ali o Mesija, ovi jedino božansko čavo da desro. I da lesečiti najano toto stih, penela odevela džar, a je čave se penela, to tron devla.
A kana, ako na razumindžan da večeri pekavaoto božanstvo je mesijasro, naš ti to vel pojasnije, ke do devel večeri pleča vese, tlo tron devla. Odad od devel večeri pleča vese, devel čavo. I soja kate oko vaso naznači medva da olesi tron. I kad akava lafi uobičajno penela mesija. Ko engleski šajedva isto grčko lafi telaj značini pomazime, Kristos ko grčki, i adava Hrist ko amaro jezik, ali na ne razlika iz zalo koncept Mesajahem Hrist. Ali so se me volina više Mesije, Mesaja te vačerav, a da lese so akavara dinipe o to jevrejsko kontekst, jer i si pana bitna stvarija kola nena e Mesija. Ovi pomazime, kastar, ko pomazim džale, znači te si povezanost o to Hristhem kralj, ali men uvek dikaja i vačeraja kja izjava Mesaja Meleha Mašisu značini caro Mesija. Radini proti jevrejsko publika koja čitinija kava on morate shvati nen. I kolako lana ne jevreja, da uvek je šunena Mesija te razuminen da ovo ne samo Mesija nego i caro. A da lese so ovi caro i sole i tron. I da lese ko to stiha menđiku tekst penela kad odevel vačeri pleča vese penel lese. Tlo tron devla ter džola za uvek. A kad te kanasi kajamen so o proroko Isaja vačeri, a davaj kad ikajo ano Isaja ano i njatošero, a te vačeri oko lestar kovajvić ime čavo. Čavo kova din do, kovaj divno savjetniku, moćno devel, večno dadhem princ mira. I amenke će ti najadavano Isaja i njato, šeroano panštol šovto je tato stih. Vačeri isto akalestar, da lesoro troni večno. Lesri vladavina, ko velani pravda, hemani istina, i nako vele kraj, i da lestar vačeramđi. Penela tlo tron devla, vačerio to Mesija, za uvek ter džola. I akate lela isto koncept o to Isajema ver proroštvija, penela uspravno, kedikaja duboko, a odva značini oti pravda, oti kvalitet, penela adava ukovasujano karaktere devlese. Siklijam da je devlesu carstvo ter džola za uvek i vladini leso carstvo, ani pravda ovka uspostavile ovka vladini, ko vel carstvo, kova reflektuini o kvalitet i priroda o značaj e devlesro. Penela tlo tron devla ter džola za uvek, a onda penela tu vladineja, a da vas načini da lesro uspravno ter džola lesro carstvo, pa na jekvar dikaja da opisco akatea akala knjiga kaleli lesro vačerijamđe da lesro carstvo na samo da je večno za uvek, nego da i sole vladavina ni pravda. Akateo termin kovaj koristime ševet kova u stvari značini vladavina e devlesro. A sovka vladin. Kad god pričinaju to kava koncept, da li koristinaju Hrist ili Mesija, morate shvatiti da je opomazime ovi kraljo, a da vas značini da vladini. A da lese, ako razumine koji ohem sočerđa, tu ka mange te vladini i tučeno životi. Jer ovi adavakova dela ne vo životi. Jedino kroz lesri pravedno vladavina tu šajte iskusine o blagoslov, hemo obećanja je devleser. Lesoro carstvo uspravno ter džola, a također lesro carstvo i sole carstvo autoritet, vlast vladavina. Pa na jekvar odad odevel, primetine na kate so penela lesri jedinstvenost, unikatnost na neovsaro stalo čovečanstvo. Jer but putija meni njam iskušime, jer ubeng ov džanel, a men nasaro devel so džanel, ali ubeng džanel, i olej sole nadprirodno znanje.
I ovdje nel okola stvarja kola udovoljinena za maro telesnost. Ovdje neli soje devle u godini, ali džanel so manušama gena manušesri grešnosti dale se čuvela iskušenja ko te amen često si gate odgovori na je. Ale davana ne o Mesija, jer o Mesija mrzini o greh, ole isto karakter, devle soro so penela kateo ostih ojenjato. Zavolinđani pravda. Akateva čerijamđe to carstvo pre akalestar, a onda ki dikaja sova čeri od carstvo, dikaja lafija sar uspravno, pravedno terđola. A o Mesija, ovi caro oto carija, ovi gospodari oto gospodarja. Ov nasledinje dava carstvo so sedle se so volini i pravda. Na samo da zavolini i pravda, nego kate koristini jek jako lafi. Ov mrzini. Put manuša misli nena, oto develo to Mesija Jošua, samo snena lesaru kamlipe. Biblija penelo develi kamlipe, ali je da lese so devel volini i pravda, je da lese so ovko vele carstvo večno pravedno, ov mrzini o greh, ov mrzini o kola stvarja kola džana protiv i definicija i pravednost je da lese buti važno, te di kaj sledeća fraza so odevel mrzini. A kateva čer je to Mesija. Ov za mrzinđa i koristini pe olafi nomos. Nomos koristime za Tora ili za zakon. A onda i sole prefiks, jek slovo, su značini, je o slovoj alfa, a dva značini negacija. Je kateva čeri a davaj kova mrzini bezakonje. Kova su i protivo zakona, a so mislini, a me ne njam spasi me palo zakoni, ali o zakon postojini i motojamđe soj definicija pravde. Ke čerea zakoni, tu čerea pravda. A me nahinjam palo zakoni opravdi me, jer bud putio manušašu nena neka skopi pričini pozitivno o to zapovest je devlesere, da li odevel dinđamim bilo so na ne šukar? Da li penele devleso lafi da svako šukarim savršeno darova velo upralo to nebo? Kaj priminđao zakoni, ki planina Sinaju Mojsije priminđaju devel predstavinđale ko rabini Mojsije, o Mojsinele učitelji i o Pavle penela, ani rimljanima tato šero. Penela dao zakoni šukar, dao zakoni duhovno, ali but manušana šu ne nadava. O zakoni duhovno, ala meni njam telesna. I vajani teovano nevostvorenje, da bi šajte razumina kroz osveti duh kova vela na mende, ovdje alamen pečatio to maro spasenje, jer meni njam spasi me pali lesri blagodat, pali vera, a napalo delja, i njam primaoci oto duh sveti, i njam duhovna manuša, je da lese i torej sola važnost amenđeno životi. Kovaso je kad te pisime amen naštite od poreknina, odevel volini i pravda. O Mesije očavoj da leso volini pravednost, a da lese mrzini kovaso i protivo zakon ili bezakonja. Jedino način da va koncepte šaj te prevedina, o volini pravda, a o mrzini anomijan. Anomijan, a va značini bezakonje. I akatedi kaja da vada lese sve lesri priroda. O volini pravda, mrzini nepravda. Ovo mangelat želi pravda, oko ovde velsova čerđale se. I onda penela zboga da va pomazinđatut uljeo ti radost tlo devel. A da lese o devel, to devel pomazinđatut ulje. Ulje, važno koncept. Kad vačerio to pomazanje, koji pomazime. A so anelo pomazanje. Radost, jevrejsko izraz šemen sacun, na nekako jevrejski ko grčki, ale da lesar adalea povezime. So značini pomazime sa radost, akava vajente shvatina. So opisco kate čerela, ov koristini, o stihovi oto stari zavete si kajamen lekcije. Ako men mangaja tova pomazime sa radost, da li je dva men zaista mangaja?
Da li mangaja tova radosna manuša? Da li mangaja adava Mirkova na kaj o razumevanje? Da li si veza i manuša bud putina dikenakava i veza maškaro radost te maškari pravda. Ako na živinajani pravda, naka iskusi na radost. Ako na živinaja i pravda, amen pi raja, hem će raja protiv zakona, bezakonje. Naravno me ne njantalo zakoni, na ne hram, a džaharna štiti čera sao zakoni i na ne adava čuto upramende te i čera. Na ne osuda avdije, oti osuda, oto tačka osude i mora tova jasno sa razlogom. Na primjer, i Biblija penela, ma grešin, ali kačere i kovel posljedice. Šajtove, tvrdi meko zatvori, šajte našaleti butite, a male. Kad i ketli reputacija, postojini znači posljedice kad i istina će relape. Ali, edevle se ani osuda, ako te na delo devel, ako će raja greš, ali što se tiče o zakoni, na ne večno posljedica kajka na kavetu tli večnost. Jer mlo greh, za mlo greh, a da le se so prihvatin džumi blagodate devleseri, jer oplatin dža za same me grehija. Mešun džum je purani poruka, kao i o dr. Charles Stanley vačer džab sa pli zajednica. I ov vačeri otjekja pari situacije, ko teo manuša šti razuminen da sama re grehje, da orate Isu sesro platinđa, sao grehje kola kačerav deš berš kasnije, pa saradova, pa kroz edevlesi blagodat, besplatno. I o manuša penena, pa šaj veruj nav da same prošla grehja prosiđali, so zamle buduća grehja. I o dr. Stanley Bushukar objasninđa, penđa kad mulo mesija, kad lesiri lesorat čordoj nele satle grehje ko budućnosti nele, odeveli izvan vremena, na neo pitanje kajka provedi netli večnost, meva će ravoda lestar, oti činjenica, da amen ked devlesre principija rušinaja, kada me rušinaja ko odvel so penela da i pravedno i čera je nešto so im nepravedno, kao ven i zemaljska posljedica i duhovna posljedice, a da vaka ovelle efekat upromaro odnose da deja, jer odevelo bečinđa nakačhajamen, nakabistrelamen, od duh kovela na mende ovi pečat tomaro spasenje kova setinamen da men pripadinaja olese. Amen pripadinaja olese, bilo sote desinipe, amen uvek kao ova oleja panle, jer ov delamen večno spasenje. Hajde teri namen komaro tekst. Čiti najakate, koka vastih. Ode velkova pomazinđale sa ulje radosti više nego bilo kaste amalendar. Oko vas o ov vačerje kate, a davaj da ov iznad o to anđelja. A onda penela, tu ko početak, gospode, čilđano temelje puvjakoro. Hem o nebesija čerde teva stencar. A kate je važno. A kala stvarja i pu hemo nebo, onka ne ken. Tua čovea, a onka ne stani nen. Ovi večno. Sa, so šajte di ka, te oseti na, i sole vreme, ka završini pe. Ali ostvarja kolatičine na pelto mesija, ov, hem sareo kola kolaj ano večno zaveto le, amen hinjam večna, amen ka čhova za uvek, naka završinipe, a sa aver, kao vele kraj, a okola kola na džanenle, a kateva čeranđe kostih. Penela, sa kala stvarja ka ne stani nen, ali tua čhovea, hem kapuranđon, sar akarde še, ka oven purane, a vačeri da ka oven gotova, dikin kode šuduj to stih so penela. A kad te koristine aver lafija za košeja,
Penela to šeja znači penela kapačarelen sar ogrtači. A kalestar vačeri u stvari. O šeja tačarena. Ali, adale se kad purane, koristi nenape sa krpe i frdenape. Kad frdalen ili kad koristinalen sar krpe, morate meni na ošeja. Penela sar kapačarelen sar ogrtači, kao ven za meni me. Ali tu hinjan isto. Amare šeja, on šajte puranđon. On ka ven o vreme menilne, dotaknilne te čerempete puranđon. Ali odevel a vačeraja otočavoj de vlesro ovi isto za uvek. A tu hinjan uvek isto, hem te beršenđe na ne kraj, na završine nape. Nije keanđe ose odevel na penđa. Beš, ko počasno tan, otim li desno strana, čiko te napašljaravate neprijateljentalo te pre. A kad te vačeri, saro Mesija, ka vladini. A kaj ka na nalazinipe, a menđena kaj nalazinipe, a men dikljanko prvo deo oto prvo šero. A mena ka te čitinaja da kad ka očistini amare grehija, to jest kad čisti džamare grehija, o beštinoti desna strana je da dese i dari zastupini amen. A da va zastupanje, amen vačeržu nekoliko kurčeja da lestar, a da va zastupanje na nole nisave veze oto amaro pravdanje. Da oko vas očerđa te opravdinavim pe narodo, a da va na ne tebi održini amaro spasenje. Amaro spasenje o Mesija penela završi meke dvačerđako krsto. Amaro delo tova delo je de vlesoro so čerđao Mesija te čerela men tova lesro večno narodo, a dvaj platime u potpunosti ništa van štime nini. Ništa akava zastupanje na nole veze sa amaro za spasenje. Nego lesro zastupanja vije i sole veza sa amaro posvećenje kokava svetu. So dva značini, pa posvećenje i sole veze da lea tova odvime sa svrhom, a dva lafi posvećenje vela da li jevrejski ili grčki, a dva lafija vela o to koreno sveto. Posvećenje značini da hinjamu kola postani naja sveta, saradova nas da njam objavi me, nego oko ovakova prihvatine Mesija prizdanini da je grešno i pli vera čuvela no Mesija, lesro raspeće, lesro ratkova čorđako krsto, i da vaj potvrda da plati me, primi me oto devel kroz ova skrsenje. I amen kad dva prizdaninaja, kad veruinaja, ano amare vile, i objavinaja amare mujeja, da udevel vas dinđale, o tomu le amen priminaja spasenje, večno spasenje. A da vaj uspostavi me oto devel, i kad dikaja i si nevo savez, so čeri ano Jeremija triano jek, da men hinjam o lestar viči me, o purano zavet. Šajnete paga, ali o nevo, čak i kid grešinaja, odvel penela, naka se ti nama više lengere grehija, ka vrdavle saro istoku dalj me oto zapad, a mare grehija, naka uništi nenadava zavetno odnos. A meni sijamen večno spasenje, koja naštite promeninipe, ali je katesova čeri, o Mesija, nakon sočerđa, a da va delo, ano potpunosti delo spasenja, kad očistin džamen, oto amare grehija, oto grešna stvar je sočerđam, ol beštino oti desno stvar strane da dese i čerela zastupanje amenđe. A da va čerela sađi ko teo carstvo nako velu spostavi me, i an da šutrito stih, da lestar vačeri otočavoj da vlesro penela beša ka teko počasno tanutim li desno strana, džiko te napašljaravate neprijateljentalo te pre. A odeš u štarto, posljednju ko prvo šero penela. Soj onda, a kad te vačeri to anđelja, soj onda o anđelja.
Kroz celo kva prvo šerova čeri pokažini kojo Mesija, men mangajte džana, kojo Mesija sočerđa, ali je kava posljednjo stih večerje da lestar, ko o Mesijaj, da ov bud superiorno, bud puti ko bud načinja penela, ovi bud poupreder, oto anđelje penela sajo anđelja, oni samo službena duhovja koladi kaja, da o Mesija čerđa to ven o anđelja duhovja službena, a soelen gris vrha penela, te služi nen o kolenđe, on postavi me ko sveto, te služi nen, bić halde ko sveto sa svrhom. A meni si jedna svrha, a di aj svrha te pirani pravednost. Te pera e devlesri volja, a da lese o Mesija zastupini amen. Te šaj te ova posveti me, tova odvi me za svrhu, a dava svetinja za svetinjom, a davaj i svrha je devlesri. Amen hinjam, a te će radava i vaja nam će pomoć o Isus zastupinamen i ovo snažini i bičali anđelen sa savi svrha. Penela džahar. Nali soj onda o anđelja. Oni duhija kolaj bičalde, devlestar te služinen. Sa kava razlog bičalde. Te služinen o kolenđe, kolaka nasledinen. I kavaj važno. O kolaj kolaka nasledinen, ka nasledinen, spasenje. A ka te vačeri, ka nasledinen spasenje, na vačeri, o to prvo deo spasenja, kovava će raja, da većinjam spasi me, hem opravdi me, oprosti me, amđe sao grehija, maro odnos, devle isceli me. Na vačeri je to dva temeljno aspekt. A kad tekad vačeri, okola ka nasledineno spasenje, a da vačeri o to ishod spasenja, a da vajte džerdinen ano carstvo. A ne narakaja da oni službena duhovja o anđelja, kolaj osnaži meo, bić haldeoto de vlesro, Isus esoro zastupanja, menđe te služi nen, da bi šaja men te služi naje de vle, dži o vreme kad ka nasledina o carstvo, o spasenje de vlesro. Živi naja kroz o carstvo i istina leseri, a ki budućnost kad ovka i rinipe, a da va carstvo kao vel uspostavi me, a men kao va, ano dva carstvo. I a da vaj slavno obećanje so i sijamen, ali dži tad, vajem te služi na ole. Na dinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaje tu te podelinele a verencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove devlese u to lafi. Isto džahar molinaje tu te zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridruži netu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruch. Prevedinena te razna knjige kolasika venemene devlese o ti istina, hem lese o ti volja. Verujnaje da kojem blagoslovi ne i da sa reo kola kaseka podelinen takođe ka priminene devlestar blagoslovije. Džije ver puti, šalom o to Izrael.